Upravo smo završili sastanak, gospođa Ursula von der Leyen i ja. Mislim da je sastanak bio jako sadržajan, vrlo otvoren. To je već skoro 10. put da se gospođa von der Leyen i ja sastajemo, tako da smo već do sada izgradili jedan odnos povjerenja i međusobnog uvažavanja i poštovanja. Razgovarali smo o tom jednom trenutku u kom se Crna Gora sada nalazi, o momentu koji postoji u Briselu u smislu našeg ubrzanog evropskog puta i složili smo se da zaista ovaj trenutak ne smijemo propustiti. Mislim da je to vrlo važno i da to naša javnost dodatno treba da razumije. Također razgovarali smo i o brojnim izazovima koji postoje na tom putu, o urušenim odnosima sa Republikom Hrvatskom. Nažalost, moram da kažem da to nije dobro, da određeni postupci čijih smo bili svjedoci u prethodnih par mjeseci su narušili naše dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom i mislim da to nije dobar put naprijed. Također razgovarali smo o brojnim izazovima u dijelu dodatno politizacije naše javne administracije. Ovdje prije svega mislim i na Zakon o obrazovanju kojim se izbor direktora u školama opet stavlja u ruke ministra. Zakon o unutrašnjim poslovima gdje se dodatno zapošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova i policiji diskreciono daje na odlučivanje ministru. Također o stanju u javnom servisu, o zakonu o RTCG-u, o zakonu o inspekcijskim poslovima, zaista o jednoj lošoj praksi antievropskog donošenja zakona bez javnih konsultacija koje je trenutno na sceni u Crnoj Gori. Takvo ponašanje nije dobro, ono je antidržavno i antievropsko. I što prije takvo ponašanje prestane, to ćemo brže napredovati ka Europskoj uniji. A ja sam upravo to i rekao, mislim da je to najveća bojazan, ako mogu da kažem da po određenim stvarima koje vidimo, ono nas je već udaljilo ili makar usporilo na našem europskom putu. I ja mislim da za to treba da postoji jedna politička odgovornost u zemlji. Znači, ko je odgovoran u Crnoj Gori za narušavanje dobrosusjedskih odnosa sa zemljom članicom Europske unije? Na to javnost mora da dobije odgovor. Ko je također odgovoran u Crnoj Gori za donošenje zakona protivno i suprotno evropskoj praksi, bez javnih konsultacija, bez konsultacija sa Europskom komisijom, koji kao takvi dodatno politizuju našu javnu upravu. Ja mislim da je to pogrešno i upravo zato kažem, što prije prestane takvo ponašanje, to ćemo brže napredovati ka Europskoj uniji, a čini mi se da trenutno od strane ključnih političkih aktera u Crnoj Gori nema dovoljno svijesti o takvoj vrsti potrebe.